dia e ka hu say ewiase de obo soro ne asase a owura so owura dia na o mra ne amane a odidi so ade chie ne ade say we ade chie o mani pada sani na ade say o ma oduma ko na odidi ne juma edu nwura odi pada sani pentem etu ni prum efise bibi wo ho edi na wo ho we kire me say ewiase e na wo kwa enka eda anka enti prum bibi wo ho enti na eda etue edi ka me won na me ne mejo prophet sikega afesa di modewe embro me ka wasim kutedu ase ewiase wo bu so ahopen what na se adwen se edu enumra ohan no ebobo no kodruin na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba we kire se ewiase e na wokwa efise ewiase eden nti na se ewiase e na wokwa edi ka me ho oso abapon sma aha eye KUMAWOOD TV ene eye yawada ewiase ensem ene edru so na odugiri se edru samre ya na yesusumsem adesua de ahinta we abrabom no ene yebesua ade na me kofi esubonten ene me bedi eye dwumadi hu chiame ene mato sa frɛ eye ababawa bi ode obowura sunsumsem mu oso ndo obowura mu no ma me wota bebi nsuo ho nokoye owura me bebebrebe e sunsumsem no ene de ahinta wo ya abrabom mu de ahinta wo sunsumsem de ko hu ye no ene ne me no ye beche enti abusua yi tenase ne frobi ne mobi say sa dwumadi wi de bia from Monday to Friday 7 to 8 p.m. ene de bro ne ka hu say emre se mu no ye be ma ososo abadwumadi ni so abra ebie aye awmatorofo no na oso de wadwen kire aba cha dwumadi wi fa Facebook so KUMAWOOD TV sanso na obenya sa dwumadi wi so YouTube Esbonti TV na YouTube ya sewa braketu obenya ono so sa dwumadi wi a ye de bro no na se same radio me ko sewa braketu so na ya twetwe nkomo no mame ora memo adwo ya me de apomwe ojana ho odimu na ho ya pa ojana ho odimu yes obo mpa ya na so be ya pae ansa ne dije dwumadi a hyase ara me nyi snap ma ho ana me ma usuo pacho se ade hyen ye na me da sorry ye na me nim se ojabi na bo me kra ho ban ade ateme nko adie ma nani aso se ade ateme ejafe yi no enna ne nyina de meye bia no nyansa ne na ho den obie kwan na wie wanya timewie wanya yawe yeah okay ahade ewiase ena hokwa me ene mahwefo ye de se ewiase we na hokwa ye wo hintade we de e wo asase so a ye mfa ni hu enso ene ye nete e wo asase so ene wo piefia ase ye dwumade de ya desua de hinta ya abrabom no ene ye de ye che tie na esi wo abrabom a ahinta ye e wo asase so de ye mfa ni hu ye wo de wani ahu me da ase okay listen me da ase na ansa na mekasa no nchia kwahwefo de bia obia wo nchia madam agata na dwumawura obo emode pa da senso akonye ya odama me say ewiase ena hokwa leseme na che nim chia na hu awa abrabomu a ema yekase ewiase ena hokwa eya samu a etimu se nipa bia ebe hwe na brabo yi le obia le ne anti ene tnaye ewo ne mofra bremu enti the 2014 bono na mawie SS fofra the try there o baby enti da kwawia na mapon adwuma me ko fi mi ko refie se ya na abofra bi eba me nchen no be 12 years then oba no say eh sister you show abrabo area how abrabo ye me fe you hese ne no ye adamfo na me sesa no say ani na me se ne mate ana se ne me sra fa na ba me na me timi afrew na me so da bi na nye no sa because oya abofra ana say ene ehwe ye be din komo na me tinti da bi e be hwe bi ana ye na mfo no e ti sa da na na dwo no e so da ye na me ni akoda ni gina epoa no ana say obehwi ato
ensuing. If you told my Mrs. Ministry any mission. But my mom, if you say not, you'll be a piece, so much directed that. It was 3 years and Miss Ministry mission. Now, I acquired that and then so. It's the copy honor. Because I knew my dear, there is some copy honor. There is someone street or a criminal. Oh, I said, my copy, I said, if you are for yes, if you are for and no more air cost for honor, not enough for. But now, oh dear, sir, and new man who do. It's Mrs. Say, and no more cost you the many and your home. It's me, Ghana, a free Saturday. See Jimmy Kana, many for sale and none. I'm sorry, and I say, hey, now I'm not saying anything before. And then, I'll find a crowd, I call a home soon. It's after my fan, show me home. Let me catch her, Mrs. Capena, more. Send me, I send Sena, after me. It's your free star and none sign a opportunity in Kai. By a free star, a fellow, Eddie Drew, say, 2019, that is 5 years. Namanya, there is so be brilliant, no more be bra, nothing, no, and says, and not a bromeso. It's that one, it's my say, ah, and I don't know, the son I Apadani de me, every upon us, no. Mamma meaning Nasa and your money, son. If I say, yeah, within 3 minutes, no making a vision. Few minutes, again, a hobby but Thomason. That's sorry, no, your mamma, who has a mother for bed 10 hours. I know my best, and I want to say a truffle when you so. Okay. So, no more a truffle, and it's only be a copana, a yummy one. Ada the nipa baby make say bia etwinyi twinyi yes wo ko nso na se no twinyi ade a ebo hu owo de hu wo wani so ade na twinyi baby bia ko saa bia na me kopie ye no na ne nkofo ako mi twinyi hu ana nkofo so a na omo ebo muti emema omo bo muti na no se no omo eko ho say and say them a bonity. And a man so museum so then as no more common sense of bands for a yearly training. No more mamma was a CC in a home or a training and it's an also or the bobra. It is a man for Panaco so and I'm in Tassie. The Malay suffer you drink or more. Says a Messubi and a committee who's as a Wakatan says and on me all for you military and I'm so much. And I'm jay, because I'm in Siasa, said Diana Masso. To me, guys, and you know. It's a trainer, Miss Abby, who you say. There be said to you know, a young William Castepan. As I say, between you know, not a dose of Panama will be me with me pine, KUMAWOOD. As a sono, be no more concern or obviously so. But so me see you more, G, I just say as so. Let me see you in the next chat. Ana enough from cry. As soon as I see you any more, as I say, Oba, put me in our brabomo. Sana is now her Edema. Any so be ye and now say, Obecata or brown for Bibinka. And it's over Catasso, and I say, won't she, and I saw any day. So this is you sleep. Oba, who is you sleep. I never qua and hint I am pa. Dini kwa senko banko yo twinyi sakatu Dabida ni kwa so ba odi ebia obe ja wutini sana so obe yi wuti kra oso okataso sese nso ye Christopher no tetene e ko Pentecost no bo se so ba be wura so dem a iso kata ni twinyi so that say enye sansa na watomra enyam yanim eno na oka na e fa so ya meka ye say Oba mi home baby and yes say oye inkomoni anasa oye Christoni anasa oye butumusuni dem here say oba wani mwonyam a wo say esimi ma wudi mu no eye usimi ni wa ho siesie enti no sa honhom no e ma pese wo kata enmunyam bi a wo sa won saka ana say enmunyam bebre na mo pese o mo kata so no e bi ese bi a waware wawo wadwuma sem Sani mami sawe eya dia edimu pa wa sa rem sa tibia na mekoye no
enti no say aware bi na wasa won saka otimi di esini na nkasa eseye no ese ni munyam na waseye no ese dwumadi a omoton safa wa ukọ eponase no was aware wani munyam ana wadwuma ana usika obenya no abrabo yi mu me ntwa de wa ase kwa best na odi tunyi ni be sell enipa da sani because obo ade abo sebi enipa wo wadwum se edrumre bia wo yuti ugina ne nyina na adwen no ene ka kiro se ana obi ni timi pointi kwa bra tunyi afu ebe ya gakoyi enti edin na honhom bi be fami tunyi so a already be sell ma abrabo. Okay. Ye nipa ya yete ha sei ya honhom na manipulate nipa no ma wo ye ade bia enka ensese wo ye anase wo pese wo ye nseti hwu fi ho na wanye enti no bebe ni ahye hu se ni anka na me nye obi a na ya honhom sam na me nko kan book bi se me pese me honhom bi na me hwehwe honhom bi a etwa kwan me fi me mo fa be mo banya de minima ye se minima nipa se yakopon bo nipa se nseso eto se me do nipa na me nipa tana wa asomdwe mu sana ma ba bote enti no me nasa encounter na enya de kwa ko bi ka ho nsem a me de me ho ekom enti ho no na me be hu ye se enti ni monyam we eni ma me ka we sabe na me fight omo fight na glory na ye eni monyam no ma ware eni monyam ne wa bra boss na bia obesum pon no bidin kai ekoshia abante bi wo kem ewiase na hokwa no edina no na abante na yi sikama esoso no wetna menchen no oja afen ede so menchen eto sie na mse brother oja wa afen wa ha na me soso bi se me bag eto ani bi ana onfimi no koye na mse na be ma kwa wa yi ti sei bi na ne chese me ame bia na me fai eti me call fie na de chena me shene se afi se ba ko so san shene se be ma no na abega aso ho no efi ho kra no na ni yi ba ko bi nu mi fie mo no ete se me chini no se ya na ese ko ebubu oye pena epugu odo mo mba ukọ asara se aya akran do ko dai mu a uburu asanso nu oni bebie afi ube hu enwuma bi a na ebro wadwe no nti aseso enti hu nipa hu mienu hu nipa mienu hu enipa mienu esanse enioma ekoso ewo rems no opie ba asase so a obehu saade na bi se ekoso eti bon se my confused ensa emante ya omuto ase no my rasta wa pantemo me ko ho ewo sa rems ho no some because any concept be my saade no na ade share no she be 3 days no abante bi ba me chen sa na wayo bi esi ja ho ya no say hey sister who hear me feel am say hi ya wayo wuti ho no nim say na ya me tan kwampa enka won kasa me ho oh yes ana o say ya wo chebi ana okoye na me because na me nti ase so me na me hu ni say Diana na so Omo fa dwumade bia mbro se fa bre ya sase so na ebedi ma omo aso de wo no okun omo no ma fa dwumade bia njonsa because na me kun omo na dwumade de bebe no mo de se mensa ebi ni de maybe ni se ko pesa me de bi for ba na ka me best san yarewa se le ma beti asori na me san yarewa na me yen century ne san yo na ni wow yes sanyo ma no mo di hye mensa eso anyeye onyini se de kasa wo the element create man be the source obo ade ne so oti gem oti mframa oti nsuom na obofo bi ti nsuom no o se de bi yenko ne nkohwe wachi se wo nsuo ba enti oho na woni monyam be hye ka so mense ahonhon awo nsuom ebi woniem ana bi obabia na yawe sese honhom a be ka se ne tumi ne ye oja enti sa vibration no a eye oja no etai wachi a ensuo no entimi ni osunkuni esa se oja no woso eti ensuo no enti no no mo mpeso mo du media no a metumi anya animonyam a me de bebobra akwa enimu enti no mo be fa me de ko ho no na nye se me bofo bi wo ho a na wo se me kwaje no efiri ho
na no person mo say my brabo mum so that the glory and I say ni munendia o say me saka na betimi de bua enipa wa asase so say na meka say o say me do nipa na me nyimu e meka say we kwa say we say ne mu nipa nyina ya ba akono sa odono no person mo yi free ho so that betimi anya yimu amelipa ai wow wiase na hokwa wiase na hokwa wiase na hokwa ni nyina ye udayem ebisu pie ni so daim le suya ni nyahu sinsanso wani so de do time bia utimi hye se we de mini ne wo nsum ana asofo bi wa papa we just mekane ni mo eye ma mo wota ye territory we de mini nyina na my appointment as me de ma freely you can come say na asofo bi ana me hu omo no na me hu omo eso ani so anasasa so na first time na me hu say the right mo no if you hoda na me sunya na me ni da bia me wo twofo nyini kire ye uwura wa se na wositie se de wo baye asase so na se wi asase ti ya yanta se na asase ti ya edan sisuo ka se ko bibia se na oso da ye se na oso da ye se na hu no sa na tie sa na tie se bi o ba so da ye na wo ma yin no but we because some home na de wako and so we ni na me man ko se no man fe no man ko kan book bi se me pe hu bi so family ejuma me de na me botaye nyina ne se ne ni pa benya do yeti mi atena asundwem e no pe na de da makoma so wow ewiase ena okwa na no so apawo eye du insia ewiase ena okwa dwumadi ena ye de yedi no me de me se ade ye ka sunsunsem ene de hinta wa abrabum de ewwe sunsum a ye de bani so a ye ntiase en ba ni akofa no baabi on sa de we mienu ye wo eye ewiase sunsum anase sunsum wiase ene wo wiase a ye te wo ye di onhan no eye eni so ye de ye bobra no eno na mene menu aba eye ya se wa brakatu ye twe nkomo ono kopie ye epum ma me wota na kasa ene to nsa frɛ na wo ka twin wasem se eye ni monyam ema ni padasa ni bia woni monyam titi wo ba ene eye twin na ma memfa nko ye twins powers o se ondo wa ya abrepo ono di na edwuma ono butuo na ono de e fa sunsumsem wona o ye ntafo na o nya o ma ba mo no abamo e sremo wo entafo bia on perform o trust ma mo so srewa ono yata o srew eno no oye hu adwuma ena sebi de eye sunsumsem ekunti a wo no bomodi aso be frɛ no 0248 699898 0248 699898 obi a sebi sunsumsem hawo wakwa enko wose bra onfa aban emwao enye susumsem kwa no di no na so ye oso wo samra bi wo ho me de me friend AK47 sa samra no spiritual protection ana asese bi udidwa na se akoye nkobesi usu sikamo na ahye akwantu enipa hu a na wo fra ya usu mu ye fra ya enso wo fra ya bomodi aso be hu eye twins powers na wo ya brepo ono butu ododu abepo eye otra high school junction na say otra eye J school midase J school na freno 0248 699898 midase oba mamisa me osubi enti eye omo de tax no ewo no ene ba asase yesu ebe transformation ema ya na ade bia ekoso ewo asase so no ehase free parents wo enaba esan say yenhu ene animonyam a wo say yenya ente animonyam na dane akoma de ensio honhom no ono na ama all contribute bia wo asase so ete bia santo bi ka say wo akopie marine spirit ana so bi ka say na honhom ne de me call ensio nim ena me hu ye say enkofo sei ewo ho we wa ha we ayi sei no a empempi no eya na akwa se honhom bi foforo se honhom konfon de me ko ha se that spirit na marine spirit na
esan sa de bia ebe koso ewo asase so no ono na e control bia ono so say abode a owo dwuma odi ebe abo nipa na sa ma ye ni monyam no adane se ne o se ye hu se ye nipa kra no ye som bo chen sa honhom no etama adane ntina de be ya adwin na kwakosi sa rems na yentimi nya odo ne se ne ye be bo ye ho ban atena se abobra wo eni so se yi no Oji Bible di. Sama kwa sorry ya pen. Obre. Wo me so asori mu. Obra sorry. There be obra sorry. Oji Bible di. Say no. Oh, mame. Asori ka asa odi ko won na odi wura no dey faro. Oji Bible di. Sansem no ho. Obi bi samia. Ya me hu samenka ne ane anase debi. Adenti. Esan say the share Bible na mabehu say emu nsem no e wo say wo fa na wo dia bobra ele say bi a o ko ti asem no na watena se le mo wo kan ade bi a asi era bi ye esi ye akoso e na wo so se le ye enu abi fi betimi esi enti wo hwe na wo so dia bo wo bra e wo ye nyi na nia wo so betimi ye wo dia ye ati de bia meka bibi se nyame beye le mfa mobra eye meye esa se nyame no abo ama wonyansa bia fa ye bibi e be ba mfaso enti won san hwe no se o meye bibi ma o ye mo wo bom na wo sorry na odi ni nyansa ni tumi no e bi ye bibi na ho ato Okay, na okasa modru yo se yawe ahoden yawe so free Bible mu so nti se woni Bible dia wo boy din bi se yawe. Okay, me boy yawe din wodayim. Yawe din wodayim. Yes. Enone ebra etwa so a mani so titini e ma me san dey ni me consciousness me back. Me be ka bibi wo dayim say yen akanfo. Yen na ahinie ne yen dia. Ade ahinie. Ye the real so ka se wo pe Israel. So mo sa be ka ahinie bi a yen abibifo na ye san Israel na wato Bible no. Eti ka se nyama bi hinta ba ye hu ye. Mami Jaisa. David make how. Oh, Jaisa. Oh, they know the diablo so. Onyidi. No nyidi so. Na me dey mo. Oh, ka sama me kan yin na ka se da kwasem. But many ba me ho se na di 5 good years. Oh, sound na you nyina. Yes. Nyoma bebre na sisi samba many ba me ho se na 5 years. Kana Bible na ye. O kan dey bi a ebi ka na ye 10 years asem. But o kan na afa no just that kuhi ana bi ni see. Eti direction no a o be nya me so be hu de enyoma ekoso awo real sinimu a utsi enyoma ya short no ase no go to busa so uji Bible di ana obodi say yawe yeah no go to busa sa mo me da se wonya abotra ma me tro no asase no se yen mu nipa se yen se so ne se anyame bi mu na eti wo edi se yewo eye nsu nyame a wonyini se ne mabi no na wo ka ho anase na enwuma bi a wo ye ne mfata se de okọ ho no no continue o dan bi wi a so o ha no. Okay, mema bedo enipa our physical realms se yen no ye ho yen tena se na yen siesie ya sase na ye ho ko ye ne ye ninye enti sa honhom no eba me so dia no no hu se me ha no because no so mpese nipa ni beje no nya ho to no adone ho eme na de santo kan de bae so bo nipa so o ko e no ko kire se ye yi bi nwi boy star se ya no se me twinwe na se efu enche bia me kokko tete ni mu eno so ye ni munyam onyini se o hye nipa se e ma ne nye sei na we mfata o de ni munyam ne maya we nko a ene eye tumi a awasan kono so ye na dwuma a ebebua ye nipa ama ye nse ho atoye na so no onye na dwuma ne se awasa ode ema nipa enya mfaso eti time a ono ye honhom a ono so e control so ene nyoma bi abode nyina ba be hye ne nsa no awasa oye ade a ebebua ma nipa enya so mfaso na ye timi aba ye hu but ono ne ye na dwuma ne se obedane ye ya dwe no aba ono nafa sele be ya ye ho beto ya ha ne de ye nsanka sa ahoto no abona na mesomenti ase no so mutimi ekeji nkofo no
Maybe her chains open the night. Hey, and now some kitchen home, ask some like our hello. Can't you be now a posse? Are they all prisons or? Prisons, also a hay. And it's a free home. It's in the say, okay, you. Nothing, Wababa was so bad, not all. Okay, you were. It's a dear or the BB feed you crown. And the first I see, Naman Kona, the chief who knew spiritual and herbal center. Papa, so no, Abrabo, so who said a could be see. Wabrabo who's in Kui. Dear Kiju a posse. And this I know, Kuhuna Naja Chwati. No one do every Sassum Seminum. One was one day, what a bosom. Because as any hammer, any didn't Juma one, last year, or so Obutu 47 as Sankari, or one Obutu. Or no, or say, oh, a debut. Sada and Udruwa. Dear, soon sumini penal, or the catcher, and yes, Cassam. Or no one's will be run, and I don't know, my ba. Mia good, Mia diamond, gather for the air, no, Ubu, Papa, my ba. Mia, I did so win a summe. I did so win a cherry migraine so. It was Buras had I. The other catcher snap any akoko, and I say to snap, Faya Paye, or so we are caught. The 2 minute back catcher and say, caught. No more nas maybe keke. Boom, a yet, and you may be. Oh, our brabum. Into Wadama, Freno, 0246 01 40 29 0246 01 4029. But my offer numbers will screen so. And another gesture no. Or say on the Habai Kasa and Habai what in the Kasa. No, sat soon. The near BA not to one. Or also on the Obama Nipa. One mono. What more? A yes, some semuno. Any abrabumun, dear Mokwa. That's my bread. Monkasa no. More boom. More like more store and so untidy. Sana me patch them, more doom, and so Monquer doom. But what the answer will another check, oh, yes, and 47 on Ubutu, from 0246 01 4029. Which my phone number no screen so. Now the same ready, ye ne a year, Yabrakatu, Sewa, and a trick como. A fight Nahinta Sema, Unyaye, or Abrabuma, or Bura, a pum, the Okuno honor, and a minia, many a day, HS at the Sherry. It is Bomodia say, also Obesha. Jumadi o Facebook o KUMAWOOD TV, YouTube S1 TV, and I say ya sewa bracket and so YouTube. Oko also be Jumadi we. Medasi. Ya. Okay. Obaya. As I say oba bracket no. Hey, also okasa say ya. That is say oba no, and okasa we just send me na afa. Oba be. At the same okasa you are saying na oba asase ya eso de obadin e na ato ho mi wan so no I was say de nimonyam no emma nimonyam ese de bia yesu de bia onyame obai akamfo anasa sante amanne na amamremu a de bia onyame won se si twijampon on ana ode asase gina ho enso amaya ota se efiede efufie ota se ejoada efodjo oku de oku da papa bi ye obako be ma kwaku kwaku papa bi kwaku brabrantie onso omo nimunyam kwaku fo no omo papa bi yaw da oda sebi nka ye sha de tuntum edi di ye yaw mreso ho na moja bi hwegu wo enti sanyo wo nyina ka bibi wo ya bakosem ade ntina wo de obo sunsun sajo we edi na hinta ho a na wo kasa asase ya na je nimunyam no. Okay. Baba hu say yawo bema ene wo ba ene wo say nimunyam bia no ye de ma bema na bema ne oba ene wo so mo ye adwuma bom na bema de ahoden ni nyina ma oba no edi tumi ni ma oba no de ye adwuma no na ode emu animonyam abre bema no o say yete no wana be hu say sana wo sa asase ne ko sana ma be hu edi se ka wo tie na bia e adwuma bom edi ka so tie na kam no ye adwuma na se kiskanda wanka watano ka da sase mbutum say animonyam sa na animonyam na ma o timi na no say
mede skalo ebe ye no me bia ebe fata ebe buawa awo kwa ne do ase me songo ye ne hene e ma no wore down ma efitiwe ene ya se wa bracket se me nya announcement ma no wo se wo sere mo ma ya ba ko ma che waye madumie mu ma adwane no mu ye ne kama mu ye didi kama ba enmunya mo no se bi nkamu kwa kakaka na abeka no musan famre ye mema no infan tu obutum nka mu krokroye anajo so no nka we se ka bibia da so kenya e ka we ase no akoso mu nkan ya no bibua it is straight e ka babo ho enti no enmunya mo a o se emema nyina no enti sa we mo na ma ema bi ka se ne mema betumi aye no ema so betumi aye abroso eja homa so bi abewura mamu eho na memu hu ye se dabi eho se mema nyina se enmunya mo no ese se ema ye sorry na emema so nema mema ye kokro mema ema munya se enmunya hwediyo no mama ne bofu no hwediyo hwe eni so na me sorry ya na kamada eka me sorry se o se no kren na de na o se de to 3 days na mshia gobi as my mother van pacho makakra out eh won through was a brother das him so nice cute so brother thank you very much I'm say and the very ne now my mo kwa so brother pacho me jade o kra I'm so okay na me nya o digit was what do you mean I'm so number was okay my me born number 0244 84 0108 and I'm done I say and I'm so number you cry mama check up hello mommy it's when you hey, you see a thing easy. I'm so brand our patrol or escort to more okay. Now make me share with you. Now but today you ban oil. Now we catching so on some friend munyam some to be 3 days ago we see me or check pockets. No 21st century. Me say oh e ka o ma ne be ma na mo fa adwin bom ehwe ekwanya mo be fa so asusu nyoma ebe boa ma babo na akoso sa wa say no no mo ma bi se bi na sa we ha ne kire ma adwen bo wa po ase no o ka etunyi enmunyam gina tunyi mu enmunyam gina tunyi sansen ya nyi ni tunyi obadi aposo ka ne popre ayira o bible ma David the great dreadlocks ne kumsu kama Almighty Messiah Christos Yeshua Mashiach Yesu Mashiach also say or dreadlocks then no because say say munya mu nyina no nipa ntontwena o sunsun se mo na so gbowu mu no net say o se ntontwena nipa so adaroma ya wada ya fatu mu nyina no na nipa wo ojo emma nipa se ne netiana oh any say that's all do ade any pokuta de me no ene o ya fi mu se ni tire me ka cho se enti no sa ebre ni na yenti nya odo enya sunjie aye betena se no eno ho asem na American okay but sir I don't know how to put it like inferior hair no that artificial hair no eno so na nim de o sunsun sem marine world wo no say no ebe hu ye say bibia e koso no e generated from it will be your choice and this life is a choice it's a choice say mabodu pe me pia na mpe na masha makade na mabodu duku choice say me chance ma dia choice dem de me bia no dem fe na me ye ne say me say how obi oh okay mama fama me number no tudio e bia na obi wo am na akoshi bi o mentime mbusa na opese obadwuma die so e kire adwuma mentime mbusa on so abusia me bacho obetima afre abra iguso yedidi nkomo no 0244 84 0108 na mesrawo dwumadi obaso a eyadesua we nye se oba atake no na obaso a dwum eya fidie no TV no low no kakra se de metimi no mienu ebetimi akasa anase wasam na wo kan ebetimi ate no wase meda se wo tie no wasompem na wo beya mamiti no ye nyina ye agidi fo ntie nkasa enye ho amen different 0244 84 0108 anase 0205 500 215 obaya ayeho okay your bomba yelwa jide ba kwa the realms no the order yin no na wa sorry na ikasi no enti
so for the bomb pioneer no be as any ho ba me kwa me tem say aye ho na say obia abehwe me ti me say e ma feri o na me tue free ho it's as me kwa me my response na you different from obia de. Okay, I'm from first call. Hello, good evening. Pacha KUMAWOOD TV and Home TV. Hello. Oh, want to mention you. It's in me bedroom and I'm here say. Hello, yes sir. Open KUMAWOOD TV. We don't know because free. Yes sir. Good evening. Good evening, sir. Pacha, me hear program KUMAWOOD. Okay. Person contribute that. But open you also. Your friend is saying questions that will be shown and she see because will be shown concerning dreadlocks. Hello. Hello. Me Pacha Kasa. Wadalma. Will be shown concerning dreadlocks on 2 year months. Or can't have a few don't teach him money. Now won't be sure or the Bible should be and also show a Medase, or shifted or shifted cultivation 0244840108. Hello, Bacho, good evening. I KUMAWOOD TV. Oba, say the na akrane kano. Or say dreadlocks. Bacho one from a friend away. Hello? Hello. Yes, my dear. Bacho KUMAWOOD TV suni and Home TV. Mame, wadalma kasana wakwa you. But I'm going to say that in the airborne say land. But dear Alba. Oh, too bad. Hello, good evening. Hello. 0244 840108. Good evening. I KUMAWOOD TV. Yes, my dear, me Pacha we didn't be your casa free. Okay, Oba I am Pacha Manenko. Oh, Mr. E network in a dear hamo empty and free. One to network be our home. Hello? Hello? No, they're too bad. 0244840108. Hello, good evening. Bacho KUMAWOOD TV Suni. Whatever. We didn't work as a free. Whatever, me Bacho jump or fidget low no. Hello, ma'am. Good evening. Okay, Mate. But so, 0244840108. Hello? Yes. But you didn't know your cousin free. No, Because you say? Okay, person no more yan. Hello? Yes. Good evening, Bacho. I KUMAWOOD TV. We didn't know your cousin free. Yeah, good evening. The pastor, the pastor, next one. Okay. But me for hello, good evening, Pacha KUMAWOOD TV. Hello. Open you guys a Pacha Wadama. Oh, so we didn't know. Hello. Open you. Yeah, that's good evening. Good evening, sir. Boko open you guys here. But I'm going to be number 10 about the platform. But you also now we didn't know your casa free. No, we're going to Okay, pause. I'm
Mepacho, Mamma, or Captain, or 2 Yahweh. Hello. Open me to Yahweh. Mamma, no, Captain, Yahweh. Now, Yahweh here, or talk na ẹ̀fọ́ ọ̀túnmẹ́ bí àwọn ọbẹ̀ yàwẹ̀ yàwẹ̀ èèyàn tó kọ̀ wò. Èdè yìí sábà ṣe ìṣe ọ̀rọ̀ máa mú àti àṣà náà jẹ́ ọ̀rọ̀ ìta àpá. Gbogbo ẹni tí mo gbé ogun náà kọ̀tì, ìjọ ọmọ yẹn ń gbé ogun náà kọ̀tì. Ọ̀dà àti. Meda ase nso Paul so dia odi betwa mu no. Good evening. Hello? Hello. Open you did with your cousin free. Hello. Yes sir, but you didn't with your cousin free. Good evening. Good evening my boss. Mr. Voter. Okay, but you didn't. Okay, David. David Pachumenko. Okay. The thing is that of the incarnate presidential. Wadaruma, yentimi mfa baby otene and to dwa Wadaruma for a security reason. Why? The package for the package Ebia offer me privacy na opeso onu che adesua bia Wadaruma and e ho but say me dey ma amansa o baby ote di Wadaruma menye ne sa. Okay. Okay, hello, good evening. Patrick KUMAWOOD, we didn't really okasa free. Okasa free. Doma, Patrick. Hello, good evening. Patrick, we didn't really okasa free. Hello. Yes, sir. Hello. Good evening, sir. Sir, Patrick, also. Yes, sir. Yeah, good evening. Good evening, my boss. Your friend Sheikh Makambu. Sheikh Makambu. Yeah, spiritualist kept your power among them. We are in that year. Obian Sheikh Makambu. Mammy out in our may catch him with plain say, Mammy, you're serious spiritualist. We are all also beginning at prayer. And maybe we'll be impossible challenges to be on. Nti ni frɛ abɔna abato sɛ ɔyɛ serious spirituality ɛsesa sɛ na meka no obiaa ɔne nneɔma nwemmɔ no sɛ hyɛ na ka mu deɛ ɔne honhom nsɛm paa nti bɔna abato sɛ meka kyerɛ nkɔfo no sɛ nyame akyerɛkyerɛ maame no adeɛ paa ɛne nti mema no ayɛ koo ɔsɛ ɔbɛbi ayɛ introduce me hɔ bi a mɛde ɛhu bɛbɔ obi a mashallah nti nyame nhyira no Yamima nya yajama no on kitani yo medamasi Sheikh Wadaruma da bele benyo eye djumedi is Wadaruma enko mo fa number no to ma me na papa yi bebe de so be balance de oni su enim fa hintasem so no oni abete owi ase na okwa so hello yes sir. Hello. Good evening, sir. Patrick KUMAWOOD TV Sunni. Wadaruma. We didn't really okasa free. Hello. Patrick, Wadaruma. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, madam. Patrick, we didn't really okasa free. KUMAWOOD TV ni. Hello. Oba ima Patrick, men tie TV no kasa no. Twe free wona Patrick yen kasa. Hello? Hello. Mama, but you didn't be okasa free. But I'm kasa free doma. Mama, okay, Udi. I saw your son, yes, sir. And so my papa be, but to meet you. But you know more than that. But I was so that why? But I'm the same this walk up and no go one modu kwa ya Roniana. Me patchmati, obe you and why? Medasi. Hello? Yes, sir. Me patcho, I KUMAWOOD TV. We didn't go kasa free. Open you Wadaruma. We didn't go kasa free. KUMAWOOD TV Sunni. Hello? Good evening, sir.
Good evening, sir. Mepacho, Obia, hello, yes, sir. Hello. Open your patch my tonka. Udini brokers. Good evening, sir. Hello. Open your tonka pa kasa. I read that. Kasa sun do so an kapo. Ami enyo ho. Yeah, they are me ase. You be about na stop na work and you send the evangelist come out and show. No kasa free. I saw go to your time. Okay. Before I see the back there, I think it's before. Now I come out of the phone. In the bar, I know everything. They come out, I know carry down and okay. Now, if we are to the people who we are here, Oma they say, and you say American, and almost find American also next week. And I didn't want someone to pay the winner also. Our offer, we are doing the American class level. Báwo ṣe dábọ̀ tuntun náà wò kàn náà ẹsẹ̀ ẹgbẹ́ ìfàfọ́ náà wọlé ìtumọ̀ nípa àná wọ́n wá pẹ̀lú ọ̀pọ̀ta ń fà wọ́n yẹ kúrò fẹ́ fún ọ̀pọ̀. Ẹ̀rù sáńkò tó ní náà ṣàkọ́ ibẹ̀ ọmọ kó àsọ̀rọ̀ ẹ̀sọ́ ọmọ nǹkan yàrá ẹ̀kọ́ lẹ́yìn. Ìṣe èyí wá sọ̀rọ̀ báyìí tó àkẹ́sẹ̀ ọ̀pá ẹ̀kọ́kọ́ yìí ti fọ́ sí ẹ̀sùn fún yéṣu. Èyí lè pe àpàdé náà wọ́n tẹ́lẹ̀ títí ní pẹ̀lú ẹ̀yìn wò pé yàtí káńtà àti ẹbí ń tẹ̀lé sẹ́ńtímẹ́ǹtì ní wọ́n kọ́kọ́ pa àpàdé náà tẹ̀ ní yàtí bí bíi ẹgbẹ́ àtúrọ̀mù náà ẹ̀sùn wà káńtà fóònù nyinaa òkú ní nkwa díẹ̀ ẹ̀sùn kẹfẹ́ náà wọ́n ti nàmẹ́rẹ́ bí àmì káńtà yàtọ̀ ní èkó sàn ẹ̀ńtẹ́ńtẹ́ òbí àtàkùn nílé báyìí nípa náà wọ́n kọ́ ní báyìí kò sí wọ́n nípa jẹ́ àkọ́rẹ́dàì went to hello, good evening. Hello. Yes, sir. Yeah. Great day to sir. Bishop Basuka Fire, one of the speaker father of hello. Yes, sir. Hold on. Before you speak, the great man, I salute you, sir. The Lion of Judah, the Lion of Africa, the most high. I don't know how he entered to my program, but what me place wa onwado for papa we misi me hu bibie free no ho enu ti na me body dey we say amansan to no mfa se kwatrokwa so be mo ade a eye ti didi nemo nu me nti ni din so we kwatrokwa nemo mu fa obo no mo nhyase so we kwatrokwa no onu enya eye enyo pa free ne ho a o se ye kwatrokwa na ode no ho abono no this bibie de efra no onu bibi free no ode ne bawo enti obi a o hwe program we pese papa be kasa wie no one free kasa papa na mo how bi na we me free ana so ko Facebook to say me from me how na e da me so betimi aboa me phone 0244 726387 0244 726387 e Bishop Basuka e no ba no father hello your servant are listening to you say yeah, thank you so much. God bless you. I thank God for your life. And I'm here watching your life from the Volta region. And I just called to congratulate you and to ask God to strengthen you to continue the great work you are doing for the entire world and the hosting people, great people, prominent people, distinguished people on your program. May the Lord bless you. God be with you and He will take you high in the name of Almighty God. I greet the lady, the spiritual lady with you and all the spiritualists that you have been hosting. My regards to all of them and all the listeners and the viewers. May the Lord bless them. Every chain binding somebody, I study the power of the Holy Ghost. I break every chain and I set every soul that is being born free in the name of Jesus Christ. May there be freedom. May there be liberty. May there be acceleration of everything that is everywhere. Whoever is watching KUMAWOOD TV or Home TV right now, I release the blessing of God upon that person. May the heart desire be granted. And the kind of love be above them.
see them at the top. In Jesus' name. Amen. Amen. Papa, the number is 0244-726387. Sir, before you go, from a perspective or your knowledge about what my lady is saying at the marine ward, yeah, being as a spiritualist, may I know your knowledge about it, sir? Are you with me, sir? Yeah. One thing I will say is that unfortunately, I understand G very well. It's only 111. But the only thing I can say is that in this one we have many, spiritual kingdoms, that rules mankind. But I believe that the kingdom of God supersedes all the kingdoms on the earth, under the earth, in heavens, and every place of the world. And the marine kingdom also, they have their own powers, and those who are connected to them, and those who belong to them, those who worship them, also know their boundaries. But the power of Jesus surpasses all powers in this world, and that is what I believe. But I use these angels to work for people, to set people free, and that's a lot of things for people. And I believe God that very soon I will come to KUMAWOOD live, and the people will see this bazooka fire explaining things to them, and they'll hear more about the spiritualities of the things of the spirit. So I cannot say anything contrary to what somebody said right now, because everybody with his domain. So when the time comes, I will give a lot of details about what I also knows about spirituality, because we are the king of the night. God bless you. Sir, can I ask you the last question before you leave? Hello. Can I ask you a question before you leave? I can't hear you well. Alright, don't worry. Bishop Bazooka Netin in Kano on the also the Paibo, Eya Payama say, Jumedi, Enquechi, no self will be ordering home, a bit triano. On the Solana home, so only above 4 and a year, Juma. No, no, Bama, any Padasania, oh, how, woman, you, so di a year, Gajo, oh, yes, Simuno, or some more than Freno. No, the Christo. Christian Paul, a boss or an abona assassin, a big friend Yahweh, a big friend Yesu, a big friend Messiah, a big friend Christos, a big friend Yeshua Mashiach, a big friend Diawudimno, also so do give us say, what's a friend was 0244 726387. They say the Messiah Comichi, many Madina Brackatu, Obasono, Tuntumo Sisu, in Yama 8. Manohamio, in Yesu, Oba. Yamrefi ebi bo oba so ebi so dodge me questions no na me dey me nim ahwefo nti me se me dey mentime busa e dey ya be kwan dey aba oba bi busa e o se ono no obo dreadlocks o yara so we see dreadlocks na e bone se o dey ono natural hair no ebi gu nti so se o be dreadlocks na o ko sunsun wi ase po no so no e dey na e kafa ho o sa nim dey no. Okay, ase makase se se your choices. Enti no omo no abotaya omo e wo ho ye se bia oda tete wadwen Dreadlocks no ai san omo botaya e kai omo ade bia beba no botaya kai etwe omo no botaya ne se bia oda tete wadwen enti wona e ma wo hu no kra bia na se bia ni monyam bia wo se oje se ne wo se oba bishini si ekosoro na betumi ade wo ho no ntimi ne wo ho ba me ma no nkasa ade bia wa ye bone ade bia ye ne bone. Esan say your choice na mom no kra me nim say na e ka ye kire no na me ka kire na fe wa hwe say na wo be take decision e say your decision na be take sana me drive for it here de me hu ye no me na kan so ye ye boni o ye ye papa na mom wo na o be take decision nya me hu na maka kire na obi bi say de me ka say o ya wedi okay, ansana etimani sukrano. Ne mamu ye say ya wena oye oja ohwe me kraso.
so no na mesomo epie odayenim ehokwa na the final words epie free manu a mani so tie me kra yawe on na ye oja hwe me kra so no na mesomo ntu uji so ni ahom nyina eja na sana me hu no yawe no sana me hu no so no na ahom nyina eja na say ye ka elements na ye ocha no onu momu na ye ahom nyina ekese no say onu obi nche na nimonyam tworo nimu se me gidi se tworo no na eno na ye kafa no ho a ye ya kanfo ye mfiri eye Israel me dem ya kanni me ya santini Israel so de ya wene de ofrie the god of war na enyame bi wo hansa na ye beti nidin uko Egypt e ho na ye kwa som wo ne panse on na wiase nyina boy na ahomini bi ni wo na nyame bi ni wo tatam ne wo Egypt wo hansa na ebe hu Israelites na nyame bi ni wo okay me yo bi ana me ya honhom sem but say no de bie many bie na okasa fa mi mu no ho kansa na me hwehwe edin se ya we no e hwan na me ntim poda nto wo hwan na me hu ye se oye honhom a me fa mani hu no eso me bondi ni so na hwe me class so na me somo no na me se somo me ni ma ne se me do nipa na ma take care of the environment oh mama Jaisa oh Jaisa Jaisa oh enti yenku hyedan biem me die na ya we no nyen no ni hyedan nim e pa cho me nim no hyedan nenti ne konkom bia na efa ne wa ko hu no wa ko mem ya we no so wa ko mem be ye fine that's oh adren no fine we bone odo bia no ne sum na ye kan ye be dia tin wa firi sum no so adren ni mo abie na odo nipa na wo no bone dia o ko tena sum bi no asa mo ko ba mu hu yesa na we tell no so nipa mo tena sum bi mu na mo environment mo se ne ko se isu ko se bia e ma hu mo so tin ne bu fu be sai wo we ne hu na ne sai ensure wo ho so be boa o ebia no ho se ho mo no so ma ne adwuma ne so be boa o entafe wo nipa no ya wahede na hwe so e ma ne sei no so nya de be boa so nya bibie di ne ho nya wo saka we ne hu na ne sei pe wonim die mu sunsum se ma na se ubowura eyepu mu no efutu ben o de ban nipa se asetena oyedie efutu ben wo ma nipa ne me wo ma enipa na ye sei ye ni ahonhom na etwehwe untimi empam honhom because someone na ye no mo edi akona ba wasase eti ye wo enipa usom bo chen abodi ni na na obehu se obehu wo sania usombo na fe obebo wo bra no ye be ma wadi nkunim a wo bra ni na se be koso a ubenya wedwuma ye na waware na wawo na be koso a ya wadu wo fine na wadu nipa eno me do odone de me de fimo fabre mo yetai ka se adwene ye honhom enye amen a se de de ani hu bibi control efi adwene sa adwene le control ni bibian mo ene se bibi eta adwene achi eye honhom enti be de nipa e de na adwumu fa abra honhom enta achire eti sa honhom no ena ye nim no ye hu no awo control ye basa ensuo ene emoa ene ade no ensuo ne honhom pese no na soma emoa to soma aboa ne ba obe processor na wa manipulate wa adwene na wa koye nia ensesa wo ye no wo ye wi na wani fa to fan eso no ade na oye na 1% ka obesan ye bi wo na ede bi ho na asan ba na wasan koye tu wo ho na wo kwhye wo se o adere de na kansesa me ye na maye wo se na di muhu bi aba wo na se sa possession na e ba wa bra boni na se manipulation no na ma wo ye bibi a ensesa wo ye wo wi na onu wo eno ne frida rem no ono soma aboa e ba wo so na amma no direction your person or dey wo no no aba this oba manipulate wa adwen na no direct so ama wa ye and there ensesa wo ye all right madam Fubika Asembi was say adia omka se bota na se zayo no eni adwen na se uti no apempamu ya se no that's the apex na was say sha safety ni enso ti umu
but what I say na mframa so ede etwa ho ahia ewo ensuo ni mu but what I say na wobenya eye honam ase notie no na ni nyina a aba besi wapempem na be Zion o se na me Zion mete obotan no so what I say enti be hu twreja mponyame a woni wapempem mete botan no so unyini se sa ho mu ya wo mu di nyina tie mu na mu nyina ne ka bom man be ya adwen tintimenti emfro mu nyumadi ho unim sisania wa ye nipa no adwene no a ewo nipadua mu abeka se yawe honhom na ye the highest level na ye adwene de bibie koduru na wo hu se obedo nipa na wa ye we no honhom ono wo nsuo mu no ono so bedi ni dwuma enam se yawe ni no enche na ni monyam tin ono ji so bewia wa den no yes this will be real and until the manipulation the possession ne ba no tabe be nya obi wada mra na ye be because I be able to answer for me no next my can say me wa chefo ebeche menim Felix Campusa one question bi o dey say no enimonyam twunyi no kwa be so ne nipa ebenye sa enimonyam no na otimi de sisi ne kunu na yekunu ti ma psim no Christ di muti amen sese ne de sa enimonyam no ya de ba ama wiase na atenka Mame first akonya we emfa eye birthday wish we ma eye bedi Kingsley o KNUST eye me chief executive producer eye famous ose ocho osonko kwan so ose ne yo awoda bebi obi ano obo ade yawe tweyampon Messiah the Christos the eye Krishna ose unshiraw na onye okese ewo ye wa wodenim enu nti ebrene ya ebe na we dey make catch say one of so ma say twins powers so ono o e abrepo the number is 0248699898 so ono dey odusunsum sem ene jujuma ene aban ene na juma o na so ye ti bomodi an say wa wo no eye hunamani wo yare bi wo hunamani ana say wo how wo sunsum sem bomodi an say obehu eye Twins Powers our air report. The number is 0248 699898 0248 699898. Now the check honu and spiritual and herbal center. What it was our herbal was a spiritual was the ayedini the okwanko sunsun ene honam fa ono sa also ugina o ma also ono de also the same be ba what na edwa efiada fofie ekofie subonte da no o se obekere wa haban bi eri edware na o se beja sa haban ni bi o de yesem no o de be sifia sei na won o mun ya banbo o mun ya sika beto mun nsem no o benya sika ejina bomodi aso obefre no o 0246 01 4029 0246 01 4029 and the great fire bazooka the bishop bazooka ono ene papa me don so kokwan so me dem catch so the angelic angels na ye juma o voter origin afro beat 9 me call me hu no na me soy na me ti na me hui na me di ho dance ama wo so obomodi an so obede wo ho enti we dey of course great bazooka maba bomodi an je me free uhawum ana ma maniemu friend 0244 7263 87 the great basuga papa baby ogo bia no me chia ase ni jumidi no ABC na ma mencha me executive director a obo a me mam de jumadi e bro the director of KUMAWOOD my de nyina meje nyina me papa Sam Dakus ono bo a me a ojina me chi mam de jumadi e bro na me executive producer famous one ni nua ebo a me e ma ye de jumadi e bro na jumadi we bomodi ase de bia obehwe me from 7 to 8 p.m. Monday to Friday. Na also person ba jumadi we so and also person ye ton wa de ma wa for 0244 840108 jumadi de bro ne ka kasa bi na tia wa facha wate de se kasa we mfum so wo na se ye ode bi ma bomodi ase obehwe me samre ye na ye sa chesa nim de we midin di kofie subonten obeti ma frɛ esukuto yi pebre se de ebi mu se adechia ba ya asa na isumu ba no sa so ne isumu ba ya asa na adechia ba no na emi kofie subonten na me meti obi efi se o se itwasa no ekoto esu de su twasa no wani panyine no asemse be de ma me ko makrao peace bye bye adechia obehia me piu bye.
mede asɛm agye brɛ na matena ase na mohwɛ me wɔ KUMAWOOD TV mede dwumadi ɛbɛrɛ mato ne din ewiase na wɔkwa abusua tɔdwutum sɛ ewiase na wɔkwa deɛ ne ka hu sɛ ewiase deɛ ɔbɔ ɔsoro ne asase a owura so owura deɛ a na wɔ mmara ne amanne a ɔdidi so adekyee ne adesɛn yɛ wei adekyee wɔ ma nipa dasani na adesɛn wɔ ma ɔdoma ɛna ɔdidi ne dwuma ɛduru nwura onipa dasani pɛntɛm atu ne purum efi sɛ bibi wɔ hɔ ɛdi na wɔ hɔ wei kyerɛ me sɛ ewiase ɛna wɔkwa nka ɛda nka ɛnti purum bibi wɔ hɔ ɛnti na ɛda yɛtue